Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah ng Sosnong Jaka Madan Kyrdem Haribhoy District mentakas ngi klemi Madan Biang sai sien men Pyrshah ika Jingthmu banbo ika Jaka Thehñiut lingba ka project solid waste management hapok snong Mawlawai ya kini ki chingilang Pyrshah la pelong haka Madan football Jaka Kyrdem kini ki chingmi joki Paidbah bagantup na do kilong kmi kilong kupa bat kisamla Jaka Thehñiut bagantup na do kasnong Mawlawai Kyrdem mau Kyrdem kalau ban mau pesen kadai halor kanorem babu na kisnong hakati kathan kabahap po ka jingkmi jokarat madan Kyrdem kita ni ka umbam omdi na kati ka Jaka badru haka kamrap kamreng ki Paidbah ki blami ban Pyrshah ringkat ki plakat lani ki jingthop baper hakani kisngi kilo angru balada kani ka Jaka kanlong ka Jaka Thehñiut kan kita sikat dei ya katalong omdi ki Paidbah badru ki Jaka rap jangki nang sosnong kati kathan Nilor kinang ilam sinang kisam labat kilong kami. Hakani kesengi lawan ru bani dan lengkat dau MLA kathan ba George Biling da belawan man aji Pyrshah ni ki Paidbah. Badru ulai tu ba komunomi kemat nakaliang ka jong u. Ulap la ba dan jingtip satya halor kate Jingthmu ban pelong Jaka Thehñiut kate Jaka. Nakaliang ba George Biling da ula kularu kemat ki Paidbah. Ba ul sai keren berkasarkar jella halor kate Jingthmu ban bu Jaka Thehñiut hakate Jaka. Badru ban aisen dan de jingtho banyo ya jingshai na ba komu nomi kmat ketika than dan jingtip satya halor ketika jingthmu ban Wanrah ya Jaka Thehñiut ha ketika Jaka Layo ka jingtip menin na kalian jogi so Paidbah ba ko ni city ba ka city ka ba ai ni secretary ba resident secretary jong Kyrdem ba ni don ka ang ni ka singi ba pi kawan ni kung MLA jumpi, bansnap ya kaso jumpi, bansnap ya jiso jumpi ha kabede bateli ko project ko ba kaso ka Thehñiut berbanbu har ni ka dong ka thai jumpi. Kumani tu ipi kumki polo perjor bahi hasan kampam ikon gajar kumrai konsulsi jumi. Kumu MLA jumpi konsulsi Halo kali kesini ke pemerintah bagian kumde. Nampak dia buat email bisiti dan kalian ke sorkar. Halo bede bagi ke projek, tung ke jimpentim. Lani tung ke dia slot. Lani ano perlu ke bagi sorkar kamu bermanfaat. Epung ketat projek hangi. Halo pemerintah dengan sah ke umum. Mat ada jimam syai. Pembeli ini ke projek ini sini. Hatu ki Jaka ki jomno upot shlom jomno ban khata bat uta tate data handu ba kendala ya rup yalang Paidbah ha ki sengi ni tayo ko ade mon sai I bilat ko thai kubor ba komi ki Pyrshah ni ki kunhon yo pher long ki kamtam ba sai yo jingtip ba kadon ku kata Jingthmu na kalian ke sorkar ba pinanbu ya kata project sini Bos katung isyo so urur ber. Andai bagan mampu kasai kumunong ikmat bagan sufu bagan tip nampak TPA. Hari kata yo kumunong dapat andalawan mi ilong kume kisamla gerangba. Wanrah ikut Islam. Kali kesin berlingkong juga banyo ikut kita ikut. But kalau bu enah gaji perhat. Harga bede bagi ke projek ke sorkar kamu dari Thehñiut bermanbu. Kumunong hikmat ni sisa badan harga undung go kha. Namar ban Pyrshah ni lu projek ni kan ban sutu shwa ya ka tangrai di jongka. Kalau apa? Ni dah sutu ban lai ya ta projek. Kalau konsam tolong lah kata Jaka ka bakimut ban sim Ani banti dan lain sorkar. Kata Jaka pak kaya ham berketika projek. Nagai ke bumi aso mentara sengi. Badagai ke bumi tip dulu proses kata. Antam hani kijat penai baginya berpentai kejar jiwan mission ya keskipu makleng gerai kedan. Kita bana ko warisau pada ini kilom di Indonesia ni pun bak islom di jutaan Le shong haklong, shong upsen, shong mukdeb, shong Kyrdem ni. Satu ini
jom kumbang mundi isu tu bagi ni kilo ibu besar yang lain ni beristong di Jaka. Kebentar bawa ar golongan ketai ko projek kay hap na berkini ke Jaka ke sini. Kata tahu dalam ni hap umur. Kembali ke projek ni untuk dengan di Jaka dan syak setahu kalau bucing perkebulai perkebunan kantong. Ada wan tu nak berai kio, ada nak berai apa? Ke jiman tu juga Paidbah. Berkam tam apa orang Madan membun kilom red. Ke jiman tu jom kilom red. Lada kiwan Wanrah komunitas projek. Bati kipai jom sosdong. Hago bede batu yo kabel jam. Hago bede batu beki bertapat juga berai kio. Ini riwayat lagi kenduan ke bangbu halade. Kabangala persol ang kanhun kabani kenduk siya baik ni kikendor na sa kanpaw siya kasalkan amar ba Hima banchule ekano kanubakam klem na sungfu siya kuno kanta etalaway jo kisong gitaw yada jingkasya ba jingkasya ekano kuno project karon kampung ina sungfu siya karon kong ekatunra siya ngayon na kasalkan ko po ingi kong kinong ro ha ko umlong tegumlong Pyrshah yafi ani kumnong ina ang ipi siapang po project. Kadi ka jigalang kong takasni kalanang panislo ha Ïaki jibo tinam bijofi Ïaki Pyrshah ni nafi berkamtam banten soto Ïaka jilang jingman jo kita kilung kiba katukan ni ki om bergalai pandai pedu parti no tresorka bat apun lopat kata project kan kita ekong bangundi. Berkan palat iutan so kampat dei ngrei ni don bei bor Paidbah ha ko dei na ka ta ka bah ka nya so Paidbah kata ko Pyrshah Thehñiut scam bahkan dia kasur menta kada kasur ke ban sapoi bel sab tendok skor di sarkar MDA bat sa chief minister bat sa minister jika muda bawa dia ban tipsai ba menta kasri kada kasin ke baar ni Pyrshah bat lada ki kwa banging ni sub insan baka jimun ting perkat ni kan kunno sungo ba lemba kan ka sur ke bamta kasni pen kunno ya kan project bat pentim no sangi ki Paidbah lemba ki media baya ka project kepala tumuharan no Kyrdem Mawlawai lapun selno ko sarkar MDA ko minister jang kemuda piro mulai kasuki cimpi kamkut sirta kadistan slam lada bikwa makadang project kan ngurong rasa kecekar jampi sa konstitusi jampi rasa latiang hangne dan di lokal mele jengi ngatrai iru inkersan ni kata rasa ti ngis ni nyemkwa tangya kabaladon namu mulai ru ngila hun bapila lekat tu ya ketu kemerten hang to hai kata teknologi hatta FIFA yang beri usaha rakyat Kyrdem boleh ikan ni kena projek hatta udah tahu expert jang teknologi scientific teknologi jawab hatta Wanrah yang wajan berpai sana berpembit ya kena nyalam di kisnom kita jangkarat tinggi dah tahu saintis mana expert yang scientific Nyemdai ki Paidbah ka Paidbah kalakut santhosna mansua haman likirim Paidbah kiladan ki papas matrik saneng hai ka survey ada fimgait ang yak ka election commission makan survey ka nanggut lepas matrik saneng napo karat dan Kyrdem makin lak ke sisa ngaman sangat kita tidak kamasih terus kacau sarang wirna sita yung parliament repair asnya parliament central government repair angkai senang Mawlawai ini kumangin panjangata sen the itu dijual kinya sen the itu dibuat kipar mana berkang mana berpekuat ada kata mesin mesin Minoi semen factory hasora mau belok semen factory hasora boleh kan dia ngabar balada sini aku masih
yang kau. Tidak ada senang di mesin. Hagata kematian. Kapot kapaan. Hak yang dek sepenuh. Kiom jiwa. Dibangin di untung. Menurut bandi awak mukrak. Nyimkuak awak mukrak ni. Kani kena kau meluk. Ketong jom kau meluk. Ai bahkan. Jingthmu jom kata kau meluk. Bati dibentuk yang mengerai Madan Jingthmu. Bati berpediang yang kamarten. Ide diklik boy. Tiba pediang yang ke intung. Kamu kau klik tunggi. Kau kamkat. Ban yang klik tung. Laklong kumbat teluk yang iway bat ngiru ni teluk ya kalau way jum kikut kiksim da kata kapot da kata kasebok tapi kluk layap op te hatu ngikwa ban longkum kita kipukuni hang tei hapok marten kamet sengak jadi bang kebormet jong kipukuni kidai kibaklan baser Paidbah kumboong dan way ukena anda kawai na kaseng bahalang uboong ba kipukuni hangtay hamarten kilayak lut kimdansyu kila exting te mangi seni om tang ban siya long pukuni kado dengiru kan siya puot lang kumtu kidoktor jungi kibalong ki marten o ki pukuni ilong ki baklan ki ba im da ka dopot te mani ki beri pat de tang si second niya nang tu na po marten ru ngin la sya kan roi free Kande ka project ka ba Wanrah po hante hapo sinong Mawlawai kade ka ba tangsi kilo na kilometer na po sinong majungi tegum tangi sutu kum ki Paidbah ng susunong na nakani ka marten kawan hapo sinong kajongi ni kum ki Paidbah ng susunong ni siyam kajung ha kisni ki bangsawan amar ngitip ba kade ka marten kade ka ba kinuanra nabar ka sinong majungi kinuanra kinong tray kiba da kidkhar tikumta ni shifting ba yo lase kane ka project kanwan hangte kan sem jing yak sinong majungi ngade thuru ba ka jingelang hangte hapo sinong Mawlawai jungi menin resmi larai ru ba wat ya ka agreement ka ba urba sinong bat kit khot jongu kilai sign ru lai rai do Paidbah ba un weng do ha apo kasiteo na artayo kata kade ka surjong Paidbah na ka sinong Mawlawai tangi tagi kitin ke bakjat khubulai sibun khubulai sejarno kaler kabakhuj atham riboy harai Madan Kyrdem jini hin sayo pat bandi ngati put bumong ihman benda namo kerja hindi naka umpaput ngin bam nakaler paput so ang nakaburam menta kumbuang uway urong lupa ang kinagisni wataksam ikun haying hatbay salat mentakat ka na kaput kabuan hapo kasinong karay ka nini hato hindi naka ngibam naka ang Paidbah nginang pediang dalilay nginang pediang ngayon tinagprew kikoray ka naka matan dahil siya ngin yang tuli ngin tingin ba nakapenta kari ko taga berew tuli Jaka mo ngang krenta ka pasur hakane ngin yang tuli ba nila orang ba nakapenta jong kari ko taga berew tuli hamtam ya karay Madan Kyrdem tak bau snobit bat ulalu bandi siya kirusimet lane siya ka sokar nagam ta karoy kapar kabha kamyat jong di Paidbah apo karat kumta nakaliang kadorbas rai Madan Kyrdem ni pensisiahan ne bangim don su kano kajing bujor objection ya kajing long try bat kajing tmu jong no try Jaka ni pensisiahan ne ada kabang isoy ya ka keteng bat kisil jong sinong kane ke hoy hang lendak jong kanepan habang nga kebadon hang
Ila klik lang bat ka ba kabolong direct ban pentre ya kamarten. Ya ramai sinong giong ba kimtip ki aya ka ano si kimtip. Kam dai siya kamarten re ki aya ka si naga menta bani aji ya chit yang ke Jaka. Resto ujo yang ujo si Paidbah atau kene ka jingtho kai hak em ta ka jing jadi ke chit. Ketua Jaka lesekat sedap. Berkecindap juga adalah hapslat. Kan satu kepenrah lut sekiwa. Kan salam menggalak mukha. Ketua wak mukha kepada Osar Shilom. Ingin kuat berlaku muntah. Dan kumangahong mene. Iwan sene tang kata kami kedau. Kata golong. Bangin Pyrshah. Shwa ba kandir kepon. Desa sisir ngak kepal. Kata kecing sungguh. Ya kene kesur Paidbah jom karan Madan. Balakot subha. Balakot ban Pyrshah lam. Ban Pyrshah ya kene kejiwan jong kemarten ha geri kerajui. Ha gaba kidon kilen khatre ki badon ha kate ke Jaka lada kate ke projek kandon ka umbam umdi ke bangi judi ha kapor bangi de jerap kanong ke bajabo ba khantam kal ke bangi ring men simru kanong ke bajago te kumta na kalyang jungi tinong sumsnang jong ke sinong Mawlawai ni kerpat jur ya ka sorkar lengba ni ki kor ki bor ke ba Thehñiut nya ha ne kapor ya ba pinwang no ya kate ke projek ke ba kabala tibu Wanrah kate ke Jaka kenang ba kan nang bu jing ya kenang sinong jong ke sinong Mawlawai kan ni kentin place pun